لسر دوزا کوبانی لترکیه کو گلک سیاست مدارین کرد هاتن محکوم کرن جزاین گران هاتن محکوم کرن 81 پارێزەرên کورد ئێنج ڕۆژ ئەڤایê Kurdistanê ji Komîsyona Mafên Mirovaniya Netewêniyek bûyî ji Yekîtiya Ewropa ji dadgeha navdewletî ji dadgeha Mafên Mirovaniya Ewropa ra nameyek şandin û nerazîbûna xwe anîne ziman. Parêzerên di nameyê de îmza kirine ji wan saziyên navdewletî û Ewropî dixwazin ku bi rola xwe ya yasayî rabin, rola xwe ya exlaqî rabin ji bo parastina mafên mirovan û rêgirtina binpêkirinên ku li Tirkiye çêdibin. Parêzerên Kurdên Rojava xwestin guvaş daxt li Tirkiye were kirin ji bo ku ew biryar bêne hilweşandin. Siyasetmedarê Kurd û hevserokê berê HDP Selaheddîn Demirtaş û hevkarên wî ku nihat zindanê dane parêzerên Kurd xwestin ew serbest bêne berdan. محمد امین مسلم پارێزەرێکی کوردە ji Almanê ji bo xwe li gel min e ku navê wî jî di nava wan parêzeran de heye kek Mihemed Xêr hatî we çi daxwaza xwe ji bo wan dezgehên navdewletî û Ewropî anî ziman yanî mekanîzm çawa ye ji bo ku ew biryarên di doza Kobanê de hatine standin bêne hilweşandin. Roj baş. Sıra buraya da bu temaşavanı roda bra. Bu kurtiyi ema jipişi da tişte saraka ku deline ama parêzerê Kurdgiş ki tavayı u bu taybetçi ema vak parêzerê Rojavayê Kurdistanê hiro yani تهم به صلاح الدین دمرتاش پیاتی تانبا کرن و جزا کرن او یا یک جه دبیجن که وی پیشتگیریا کوبانه کریه ده 2014 دا واجی گور ترکیه تهما که سیاسیه به طایبت ویا یعنی کاره که تروری کریه تروریسته اجار اما امواک پریزر دبینن يعني واجي جزاك سياسية ني قانونية أمواك برزار دبينن صلاح الدين دمرداش تشتي سركي كديرينه أم بأركي خرابن أو تشتي يساي قانونينا صلاح الدين دمرداش مرياكي قانونية بخوا حقوقية ياك إيد ديان صلاح الدين دمرداش ياك جدا مزرعة الكل لتركي لباجار ديار بكر تشاكر اوفيسا عفو الدوليه منظمه عفو الدوليه يكجي اندامه اوكا دزغاكا حقوق الانسان بو يعني ما في مروزان ديار بكر جواري سياسي دا جي صالح الدين دمرداش مريكي بر او رولا خهبو كود تركي دا چاله سریا دوزا کردی به رنگی که آشتیانه یعنی به رنگی که سلمی بکه و ام جبر و ام دبینن که صلاح الدین دمرداش جزا کی سیاسیه و دولت ترکی به رنگی که سیاسی به تعامل دکه و بخوا یعنی زخته که لسر تفجر کردی و برخدانا ملت کرده نه صلاح الدین دمرداش یعنی ایسانی که چکدار و یانجی براستی گور محکمه وانا گور که تشتی ما شوپان دلیل تنه ده محکمان داجی گوری قانونه دبه که نل سر شک یعنی دبه دلیلی وان سدی صد به دلیل وان صلاح الدین دمرداش گور ما شوپان دلیل خانه قانونی که نوایی صلاح الدین دمرداش جریمه کرنه تن. بله. کاک محمد کرم که. جبر و آلی کما جوارا نامش دشینه مفادات متحدة السامية لحقوق الإنسان ورئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبية والمفوضية الأوروبية لحقوقنا جبر وانا هيرو يعني بر دالي قانوني دا بخواه وانا ده 2016 دا او درخستن نامک شان نجی ترکی را
گاوا که صلاح الدین دمرداد هاتا بله. گرتن بخواجی رشاندن انه و جزایی و دبه کون یعنی بسکنینن و صلاح الدین دمرداش يعني آزاد بردن جبر كوا حكم وان نه حكم کی قانونی بله لی مثلا تاویوان بانگین دادگاه مافین مروفانیا اروپا ترکی امنیستی اینترناسیونال هر وها ترکی گوه ندا وان بریاران بریا یعنی وان بانگان بریارا خود درخستو او کس حکم کرن هون حشتی و یک پارێزەر و محامینک و سەری وان دەستگەهی ناودەوڵەتی یان مافین مرۆڤان دایە لەگۆر نەرینەتە وێ تەسیرا وێ نامەیە چ بە لەسەر تورکی نها ئێمە وەک پارێزەر ئەم بە ئەرکێ خۆ ڕادبن ئەم بوان ڕادبێژن بەڤا دەستگەهی ناودەوڵەتی را ئەم بێن دەبێت و ون يعني رزقرتش و قانون خورا بكن و قانون كهاتي دانين دبي كون يعني ام فيج وان دخازن ام نكون فيجن وي واني بكنا ولا واني ببيع تدينا هيرو ولا يعني هما قوتن تدي هيرو يعني خواستني ملتان وسازيان و اوان منظمات هيش محكمة لهاي محكمة عدل الدولية دولت بخوازن که سروک اسرائیل فلسطین تانبار ببن و تشکی پری گرینگه یعنی گورمک وقتی واسازیانیا قراره که درخن و نماش ترکی را بشینن و ببیجن ترکی دولتا که حکومتا که محکمه قانون قانونیه گورمت تشکی گرینگه که ترکی دکوه قنچکه کی تنگ یعنی ون رزگرتنش قانونی خورا ناکن اتفاقی قوات دولت را امضا کری و وی ریزه ناگرن فا ایک ام دوینوه برجیرا کار دکه که محمد پرسک لدروی مثلا دوزا کوبانی هون هجمارا پارێزەرên روجاوی کورسانی الاوروپا چندن سندیکایەکەوە هەیە تونەیە تەیەکیتیەکەوە کۆمەلەیەکەوە هەیە یان نا نها ام بخوا اجمار پرن ام كي يوم ببيجنا لسنديكي ام نها يعني بعربي بين مشروعه ام نها بيت شغلنا ام هن تشاد كنا فيا نها ان ام بهب دخلنا برتنا بو حركه اكيد دولات قدم مثلا ام بيجن اي المانيا بتنه جروب شغلان اي سويد جروب شغلان اي فرنسا جروب جيبون نها مشروعك هي بتدات شغلنا اي اوروبا گیشکی کچی محامین اوروپا پارێزەر اوروپا ام گی سندیکا که خو چه گلکی باش دکن نزکه یعنی هم اجمار گیشتی نزکه پنجه در باز کریجی بلکی ایکو او خدانه یعنی آمده کاری خدانه و امضا کرنه انو اما تب او بکنه ام که یعنی وانا بند بیجی بطایبت که پارێزەر یعنی دوزا کردی بنا بله سر خیره با خبرك خوش براستی نوید کم اجمار نکه ما بکیمانی يعني حمو کسین حمو کوچبر بونه چونه اوروبا بجيبونه اري باريزار برن اجمار برا لتزاني يعني هجا رفايات دمينيل سر و باريزانا كو يعني بنرن غوروانا بكن لناكن واجي تشتغل سر حر يكي دمينه بله وكيكو بكيجي ويرند به قالك سباس باريزر كرد محمد امين مسلم جاء المانيا زور سباس جوار سلام